saya allocate lagi ni. Jadi saya allocate lagi 600, so 6,000. Okay. Ini berdasarkan kepada expenses yang you dah decide dalam you punya marketing plan activities. Okay. Next is operation. Untuk operation, okay, yang ni saya ada selain daripada selain daripada fixed asset, okay, fixed asset expenses, saya ada juga the other expenses. Contohnya untuk saya beli peralatan plastik saya, contohnya sudu plastik ke apa yang selalu rosak, dan juga saya beli untuk equipment lain yang memang saya tahu dia takkan tahan lama, kursi plastik ke apa ke. Okay, yang mana dia bukan dalam kategori fixed cost, okay, fixed asset expenses. Penyapu lah, tong sampah plastik ke apa benda yang memang tak tahan lama, kadang-kadang hilang, kadang rosak kan. Maka saya bajet dekat situ. Katalah saya dah total up semua dalam RM500. Okay, sorry buat sikit sangat. Katalah RM2,000. Ni saya bajet. Ni untuk perniagaan saya, untuk perniagaan korang cerita lain Okay. Habis ada kat situ. Okay. Mungkin termasuk juga indirect material. Okay. Indirect material contohnya kalau ada acquisition of stock kan, yang pembelian di setiap bulan. Selain daripada tu ada juga indirect material yang saya beli. Okay. Yang saya beli setiap 2-3 kali setahun. Okay. Contohnya katalah saya assume lah indirect material tu, okay, saya lupa dah apa benda. Jadi saya letaklah okay, shampoo ke apa ke kan, plastik sampah, alright, plastik sampah, okay, pencuci pinggan, okay, sabun span basuh pinggan lah, apa benda yang tu semua tu yang saya beli. Okay, yang secara indirect campurlah, kata dekat sini juga RM2,000 juga. So saya letak kat sini RM4,000. Okay. Oh, banyaknya pula RM40,000. Okay. RM4,000. Okay. So selesailah kat sini. Dan saya terlupa. Okay, dekat general administrative cost ada benda lagi yang kita belum bayar, iaitu utilities. Okay, utilities yang bayar api, air, internet semua tu, you boleh letak bawah ni. Kalau you tengok dekat annual increase in working capital if any. Ini kalau you assume that your sales forecast you every year increase, okay, maksud dia, okay, working capital also will increase. Okay, katalah by 2%. Kat sini ada bawah kan, kata naik by 2%. You buat anggaran sendiri. Katalah year 3 pun kenaikan, okay, 2% juga contoh. Okay. So, kita selesai dengan okay, pre-operating and working capital. Next is sales and purchases. Okay. Kalau you lihat, okay, sales and purchases tadi. Okay. Purchases tadi, you dah kira, you dah letak 30,000. So automatically dimasuk dekat sini. Okay, kita tengok dekat purchase projection, automatically dimasuk dekat sini 30,000. Okay. Katalah, dengar betul-betul. Katalah you tersalah type. Okay, tersalah type on purchase projection. Sepatutnya 35,000, kita salah tulis 30,000. Awak, okay, you all tak boleh tukar di sini.
sebab dia protected. Okay. Nampak? Dia protected. Okay. Memang tak boleh buat tak boleh tukar di situ. Jangan gatal-gatal kau nak adjust formula ke apa. Jangan. So, what you have to do, you have to go back. In case you have to make a correction, okay, when there is typo error, what you have to do, you go back to working capital. Okay, pergi balik dekat working capital. Okay, pergi dekat purchase of raw materials and good, you type 35,000. Okay, so bila you pergi balik dekat sini, okay, automatically dekat situ. Bulan Januari saja, you tak boleh adjust. Tapi yang lain-lain tak ada masalah, you boleh ubah. Okay, contoh, ada berlaku kenaikan pada ni 40,000. Okay, adjust lah. Kecuali pada bulan pertama. Okay, katalah Disember pun sama, ada kenaikan November, December 40,000. Okay, and then 40 ni pun lebih kurang lah 40,000 sebab saya malah nak kira banyak. Okay, tapi apa pun you kena based on your acquisition of stock lah. Okay, cara you isi tu must be based on your own company acquisition of stock. Okay. Kejap Okay, katalah sales, okay, sales pada Januari. Ni saya nak isi sales pula. Oh sorry, nanti dulu. Saya purchase projection ni untuk increment ni you punya ni lah. Okay, agak-agak lah. So katalah pada bulan berikutnya, okay, naik ke 500,000. Okay, you kena anggar lah. Okay, berapa persen? Okay, the increment of acquisition of stock that must be based on the ni, kalau you kata 2%, you kena letak kat sini 2%, kira 2%, 435,000 tadi sebab saya kata tadi 2% kan. So, kenaikan dia 2%. Okay, sekejap itu menyebabkan saya slow, 435. Okey, katalah 443,000 contoh. Katalah saya buat 440,000 lah. 450,000 saya buat. Okey. Lagi juta lah pula. Okey, 450,000. Okey. Okey, sini pula saya buat kenaikan dia 490,000. Okey. Okey. So kat sini tadi, okey, 54,000. Sales pada bulan pertama katalah saya buat 60,000 lah contoh. Okey, 60,000. So you nampak kat situ, okey, dia terus pergi 60,000. Tapi, okey, you have to remember, okay, kalau sales naik, automatically acquisition of stock tu naik. Jadi kat sini saya assume lah kenaikan dia. Okay, katalah sales dekat situ 75,000. Apa aku type ni? 75,000 contoh. Okay, 75,000. Alright. Yang lain balik pada 60,000. Okay, sebab bulan Mei je 40,000 naik. So saya buat balik 60,000. Okay, ini tak ada masalah. You boleh baiki je. Okay, dia akan keluar automatically. Tapi you kena baiki balik lah. Okay, kat sini 75,000. November and December 75,000 sales dia. Okay. Alright, so you dapat kat sini 765,000. Okay,
untuk kenaikan berikutnya you kena buat anggaran sendirilah. Okey, katalah dekat sini 800,000 sales 800,000. Okey, berdasarkan pada increment yang you dah budget. Okey, 800,000. Okey, yang sini pula mungkin saya buat dalam 850,000. Ini saya tak nak kira lah, saya buat anggaran sendiri saja sebab ini bisnes saya kan. Okey, so kita dah habis isi on sales and purchase projection, which should be from sales projection in marketing plan and also acquisition of stock schedule. Yes, semua itu. Astaghfirullah, terkejut aku ya Allah. Sorry madam. Tak apa. Okay. Yang kat bawah ni sales collection. Okay. Sales collection. Untuk sales collection, okay, ini sekiranya urus niaga awak dalam bentuk hutang. Hutang bermaksud orang beli dengan awak secara hutang. Kalau untuk bisnes awak, untuk bisnes saya assume tak ada hutang, semua cash transaction. So saya biarkan kosong. Kalau purchase payment, ini hutang saya dengan supplier. So katalah tak ada, saya memang semua cash transaction, so saya tinggalkan kosong. Alright. Untuk ending inventory of raw materials dengan ending inventory of finished good. Okay. Kalau you melibatkan, dengar kalau ia melibatkan manufacturing, you sendiri yang produce, maka you kena isi di dua kolom ini, iaitu ending inventory of raw materials and ending inventory of finished good. Maksud at the end of the year, 31st December 2026, you have to calculate, okay, berapa baki raw material yang tinggal. Maksudnya yang masih belum diproses, okay, masih dalam simpanan kita, dalam stok kita, dan sedang diproses, which is work in process. Okay, so contoh, katalah you buat bakery, okay, you buat bakery, okay, you beli you buat roti, okay, kedai jual roti. Jadi at the end, in your case, tinggalkan kosong, okay, sebab you tak produce, you ambil yang dah siap. Tapi you kena isi dekat ending inventory of finished good. Kalau manufacturing, tadi saya bagi contoh bakery, you buat roti, okay, berapa ending inventory of raw materials, maksudnya berapa yang tinggal, okay, berapa telur ni yang tinggal. Okay, tapi kalau ending inventory of finished good, okay, you kena kira berapa banyak roti yang tak habis jual pada 31 Disember 2026. Okay, berapa banyak roti yang dah set yang tunggu masa nak jual tapi tak habis jual, yang kita nak bring forward pada 1 Januari 2027. Okay, jadi katalah kita kira dalam roti saya tak habis dalam dalam RM200. Jadi masih pula aku jual roti ni, tapi tak apalah, saya buat assumption macam tu. Okay, 200. Sama juga 200 tak habis jual. Okay, kek semua ada, roti ni tak habis jual. Kalau ikutkan banyak lagi kek tu. Okay, so kita habislah ni kat sini pun buat kosong lah, kosong. Saya sebab kosong je. Okay, alright. So kita dah nak habis isi, tinggal lagi 5%. Alright, so look at the project implementation cost. Okay, project implementation cost ni, ini yang saya bagi tahu tadi. Okay, you punya total initial capital to start business. Okay, so kalau you nampak dekat bawah ni, dekat provision for contingencies, okay, you should know contingencies itu apa. Okay, yang mana the budget that we allocate for unexpected situation. Dalam video saya ada sebut pasal contingencies. Okay, and you should know. Alright, so katalah kat sini saya pilih maximum contingencies, which is 10%. So dia akan keluar RM29,990. So inilah, okay, initial capital saya. Okay, to start business 369,890. Okay,
Kalau you nampak kat sini adalah sources of financing where you have to decide from the expenses you want to finance is through cash, okay, or equity contribution or existing asset or through liabilities, which is either loan or hire purchase. Okay, let's say saya pilih untuk kereta saya nak guna existing asset. Maksud dia sebab okay, my husband bagi saya kereta. So saya pilih dekat sini existing asset. Okay. So existing asset. Lori katalah saya nak guna cash. Okay, saya pakai cash. Cash lah. Alright. Furniture, saya nak guna loan. You pilih sendiri, you decide sendiri. Yang pastinya, at the end, it must fulfill the requirement of 70%, 60%. Okay. Katalah, lori ni saya nak buat ni lah, hire purchase. Okay, hire purchase maknanya saya beli ni secara sewa beli. Okay, saya buat cash, semuanya cash. Kemudian untuk machine and equipment ni, okay, saya ingat saya nak guna loan lah. Okay, saya pun pilih loan. Okay. Alright. Yang lain semua cash. Okay, yang lain semua saya buat cash. Sebab saya letak ni saya anggar-anggar dah. Yang ia mesti 70-30 ataupun 60-40. Okay. Saya dah isi dah semua. Kita klik dekat financing di orange box ni. Okay, orange ke red? So orange ke? Okay, orange. Okay. Dekat sini, you nampak. Okay. Own contribution, okay, which consists of cash and existing asset is 173,000. 173,890 plus 56,000. Okay. Apa pula ni? Berapa agaknya? 173,890 campur 56,000. So 229,860. Okay, datang from own contribution. Alright, which is equity. So from equity contribution ni yang 229,860. Dengar betul-betul. Yang ini ni mesti letak dekat chapter 2. Chapter 2, which is purpose of preparing business plan. Dengar betul-betul kau catat. Aku kalau salah aku potong markah. Okay. Satu lagi letak dekat chapter 3, which is equity contribution from each partner. Kalau before this you tunjuk dekat saya, you letak dummy je kan. Saya nak you buang, gantikan dengan yang real that you get from the result. Okay. 229,860 ni letak dekat chapter 2 purpose, second chapter 3 on the information of the business, ada equity contribution from every partner, total itu, and then you divide siapa yang persen paling tinggi, who is the general manager. Okay, yang lain boleh bagi-bagi. Dan satu lagi letak dekat cover letter.
berapa yang you nak. Okay, mungkin kalau 229,860 you boleh genapkan pada 230,000. Sorry, itu bukan. Itu untuk loan you tak beritahu saya salah. Salah, bukan dekat chapter 2. Chapter 3 sahaja. Okay, dah maksudnya pening lah. Chapter 3 sahaja. Okay, dekat company's background. Okay. Yang loan ni nanti, loan ini you akan masuk dekat purpose of preparing business. Business plan. Okay, chapter 2. Dan akan masuk juga dalam cover letter. Okay, cover letter. Hire purchase ni tak perlu. Okay, hire purchase tak perlu. Sebabnya you tak perlu buat kertas kerja. Okay, so lebih kurang lah kalau kita kata ni. Tapi katalah, tak fulfill lah requirement 170, tak fulfill lah requirement 70-30, you boleh pergi balik. Okay, dekat project cost implementation untuk you adjust. Okay, katalah kita nak tukar lorry from hire purchase to existing asset. Okay. Kereta ni saya nak letak sebagai hire purchase. Contoh. Alright. Kemudian loan, machine and equipment saya nak guna loan. Kemudian saya buat lagi. Contohnya pre-operating and the general and administrative, operation and technical cost monthly ni saya nak gunakan loan. Contoh. Okay, ni saya adjust sendiri. Nanti you tengok balik dekat sources of financing. Okay, in that case, saya rasa sudah memenuhi lah. Okay, equity contribution saya lebih kurang 251,860. Okay, one loan and hire purchase lebih kurang 110. Dan kalau rasa you nak tukar pun tak ada masalah. Okay, so kita dah hampir habis. Okay, interest rate. Interest rate ni untuk loan you kena agak berapa the latest interest. Okay, katalah 4%. You pilihlah 4%. Sama juga kalau hire purchase kita kata lebih kurang 3.75%. Kita pilihlah, kita genapkan kepada 4%. So habislah, kita dah habis. Okay. Untuk ni. Alright. So the rest is more on result. Okay. Result. So loan and hire purchase dia akan tunjukkan berapa komitmen you. Your monthly commitment every year. Okay. Berapa jumlah yang you kena bayar, berapa interest dia. Okay, and then untuk hire purchase repayment schedule. Okay, balik semula. Katalah saya nak tukar juga. Saya tak naklah hire purchase. Mungkin saya nak buat, saya nak beli through existing asset juga. Contoh. Okay. Automatically kalau tengok dekat sini tak ada. Hire purchase schedule ni tak ada. Okay, cuma letak dekat loan sahaja. Okay. Sama juga project cost untuk sources of financing. Okay, dia akan tunjukkan yang mana you hanya perlu loan dalam 62,000 sahaja. Selebihnya adalah equity contribution. Apa pun it's up to you to decide. Kalau spreadsheet yang putih tu, you boleh decide. Contohnya saya beritahu untuk operation and technical cost. Ni saya bagi contoh yang putih, yang dia berbeza daripada yang purple ni. Kalau yang purple, you kena pilih the whole. Okay, the whole amount. Tapi kalau yang putih tu, okay,
you boleh pilih. Contohnya daripada 40,000. From the 40,000, okay, you can choose either you want to use loan, half of 40,000 loan, maksudnya 20,000 loan, 20,000 lagi, 20,000 cash, okay, another 20,000 you akan guna daripada loan. Boleh, tak ada masalah. It's just that mungkin itu akan menyebabkan balance sheet you tak balance, okay. Mungkin itu menyebabkan balance sheet you tak balance. Itu yang saya rasa lah. Okay, tapi kalau yang purple, you tak boleh nak buat macam tu. You kena pilih the whole amount, 40,000, whether okay, you want to use cash or from loan. Okay, itu beza dia. Alright, next is depreciation. Okay, untuk semua, for all exist fixed asset expenses that you have listed, okay, together with the economic life per year of year tu, okay, dia akan letakkan, okay, tengah furniture, car, okay, lorry, okay, the signboard semua tu dia akan senaraikan. Okay, next is cash flow. Ini yang penting, cash flow ni. Okay, cash flow ni, okay, dia tunjukkan, okay, ni. Okay. So kalau you lihat saya punya ni sebenarnya tak berapa comel. Okay, tak berapa comel. Faham tak berapa comel. Sebab saya buat anggaran sendiri. Okay. Listen carefully. Okay. The moment you run the financial plan, you dah start isi. Okay. Ini antara situasi yang berlaku yang mana you kena adjust expenses. Okay. You tak boleh adjust sales. Sebab kalau you adjust sales, automatically you kena adjust the whole operation plan. Okay. You cuma boleh adjust expenses sahaja. Alright. Contoh. Okay. Sales retain, tapi mungkin you boleh reduce on the expenses, for example, acquisition of stock. Mungkin you tersalah budget terlalu mahal, you rendahkan. Masih lagi dengan amount of stock yang sama, you reduce stock. You reduce the price of the material that you have to buy. Ataupun mungkin all the expenses that are not relevant. Okay, you slash out all the expenses that are not relevant. Contoh, mesin kowe lah, apalah, table mesyuarat, meja mesyuarat lah, apa. Kemudian meja komputer seorang satu tu buang semua sekali. Okay, so yang mana ambil yang relevant sahaja. So ada 3 situasi yang mana you have to adjust all the expenses. Okay, yang pertama, bila you run, okay, kalau untuk bulan pertama ni you rugi, mungkin acceptable. Okay, acceptable. Tapi bila bulan kedua, ketiga, keempat dan berikutnya you rugi, maka you kena adjust the expenses. Maksudnya you kena kurangkan expenses you. Okay, sales remain, tapi expenses you kena adjust. So financial manager, the moment you run the financial plan spreadsheet ni, you dapati berlaku 3 benda ni, okay, you kena panggil semua manager untuk berkumpul dan bantu awak untuk ubah expenses. Okay, kau tak boleh sesuka hati untuk ubah expenses. Hanya manager yang berkaitan saja ubah. Sit together, letak. Okay, bubuh sekali. Alright. Itu situasi yang pertama. Yang ni tak cantik ni. Saya punya expenses ni tak cantik. Okay, saya kena pergi balik dekat expenses untuk saya ubah. Mungkin purchases. Saya kena reduce purchases. Contoh. Okay. Tengok saya dah tersalah buat. Okay. Saya bagi contoh lah. Alright. The working capital. Saya nak ubah expenses. Sebab mungkin expenses bendanya ada. Mungkin saya
letak raw material saya tetap kekal, cuma mungkin saya reduce price dia. Mungkin sebab saya beli saya agak terlalu mahal. Okay. Okay. So kita angkat dekat sini. Okay, sales and purchases dia. Okay. Alright, di sini mungkin dalam saya buat 35,000. Okay, contoh. Alright. Sini 35,000. Okay. Sorry, saya ambil masa sedikit. Alright. So you tengok dekat sini cash flow. Tengok. Dia berubah. Okay, dia berubah. So ni dalam yang acceptable lah. Okay, dalam amount yang acceptable. Cantik kalau dapat macam ni lah. So setahun 10 dalam belas ribu setahun you punya cash outflow sebulan okay lah. Okay. So sebab you perniagaan baru. Okay, yang ni saya terima. Kalau masih lagi you adjust, masih lagi ni, cubalah tengok expenses lain yang you boleh reduce. Okay, itu first situation. Sebab kalau you hantar pada saya dalam keadaan, okay, rugi setiap bulan, berderet-deret setiap bulan. Kalau first month ni acceptable sebab you are new. Okay. Waktu perbelanjaan untuk permulaan tu agak tinggi. Okay, sales you tak banyak mana kan. So you rugi sikit. Tak mengapa, tak ada masalah. Asalkan the rest tu you untung. Okay. Tapi kalau setiap bulan you rugi, okay, saya akan automatically you punya business plan akan dapat C. Faham C sebab K gagal. Business plan kena reject. You nak mohon loan tapi you tunjuk performance company yang tak bagus. Memang kena reject lah. Okay, itu the first. Terkejut aku, ya Allah. C. Okay, C. Yang kedua, second situation. Bila you run, untung tapi macam saya tadi. 1,000, okay, 500, okay, RM100, RM70 setiap bulan. In that case, sama juga. You jangan seronok tau. Jangan seronok kalau you tengok hitam semua. You kena tengok juga dia punya value dia berapa. Kalau setakat RM100, RM200 setiap bulan, dia cash, dia punya surplus ni, maka sama juga. You kena adjust expenses. Okay, reduce the expenses. Okay, reduce the expenses. Sebab kalau you hantar dekat saya sebegitu, you tak dapat C, tapi dia up sikit naik C+. Walaupun business plan you agak bagus, kita penalize sebab you tak ni. So you dapat C+. Okay. Yang ketiga. Okay, the third situation, you untung tapi tak menasabah. Contoh, first month you dah untung sampai RM100,000. Okay, second month pun RM200,000. Third month for RM300,000-400,000. Okay, pada penghujung 2026 you untung sampai RM5-6 juta. Kalau you in that situation, you kena reduce expenses. Okay, you have to reduce expenses. Kalau setakat you untung 20-30 ribu sebab you baru, ya betul. Ya. 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 Okay. Dah nak habis dah ni? Okay. So, in that case, kalau you untung, tak menasabah pun sama, you kena adjust. Kalau tak, saya potong markah, cuma taklah sebanyak kalau you rugi. Okay. Alright, so that is cash flow. Sabar. Kejap lagi saya nak habis. Okay. Next is income statement. Alright. Okay. Boleh tak suruh kawan awak mute sekejap? Alright. Untuk income statement, okay, dia akan tunjuk you punya net income.
net income before tax. Ayat bagi datang. Ni nanti tu. Ha. Kau jangan salah mengumpat dengan dalam kelas ni, satu kelas boleh dengar, saya boleh dengar. Ah, okay. Net income before tax tu. Kalau dekat sini, sebab tadi saya dah adjust. Saya tak ubah, so dia akan berlaku pengurangan. Kalau boleh kita nak you punya profit meningkat tau. For the next following years. Tak banyak, tak mengapa. Okay, net income before tax you. Okay, yang ni menurun sebab tadi saya adjust, saya tak ubah dekat sales. Sales saya tak. Kunci motor. Kunci motor mana pula tu. Okay. Next is balance sheet. Kalau you tengok balance sheet, okay, dia balance. Okay, total asset dengan total equity and liabilities ni dia balance. Okay. So yang selebihnya adalah financial performance. Okay, untuk every year. Yang mana kalau you dekat, ya. Kalau you tengok dekat sini, siapalah tu? Break even. Untuk break even sales, okay, ini adalah jumlah sales yang you perlu capai setiap tahun, okay, untuk membolehkan you tak untung tak rugi. Okay, ini saya nak tunjuk break even sales. Alright, yang lain, okay, lebih kepada ni. So untuk financial plan, saya nak you screenshot, okay, daripada awal sampailah financial performance. Okay, screenshot dan letak dalam report you. Okay, daripada menu sampailah ni. Alright, sekiranya bila you run, you dapati contoh dekat cash flow ni ada keluar simbol-simbol pelik-pelik, tak keluar figure ni. Ini bermakna you punya spreadsheet dah korup. So you kena isi baru. Isi baru menggunakan spreadsheet yang baru. Okay. Sama juga. You akan lihat dekat cash flow ni. Kalau keluar je pelik-pelik, bermaksud you spreadsheet you dah rosak, you kena isi baru. Dan saya nak tunjuk sekiranya, dengar betul-betul. Sekiranya awak ni tersalah di muka depan. Okay, dengar betul-betul. Tersalah tulis, you klik dekat private limited company, awak akan dapati cash flow awak, okay, sepatutnya rugi. Mungkin saya punya ni ada problem ni, okay, sepatutnya cash flow saya di hujung tahun ni dia rugi ataupun mungkin dia ni boleh cover cost kot lah, dah tolak ni. Tapi selalunya dia akan merah lah. Okay, dekat bulan 12 ni selalunya dia akan bertukar merah. Tapi mungkin agaknya saya punya cash outflow saya, cash inflow saya boleh cover tax tu, company tax. So dia jadi hitam. Kalau tak dia merah. Alright, so saya nak sekali lagi you screenshot starting from menu, okay, capex, working capital, sales and purchases, project cost implementation, sources of financing, loan and purchases, okay, the depreciation, cash flow, income statement, balance sheet and also financial performance. Yang tu saya nak you screenshot satu persatu letak dalam report. Okay, so we finish with sekejap kita selesailah dengan financial plan spreadsheet. So saya minta maaf, saya dah ambil masa you all. Okay, untuk saya explain, actually memang kalau bila bab isi financial spreadsheet ni dia tak akan dapat 1 jam. Okay, dia akan lebih 1 jam. Alright, so tomorrow please bring your laptop. Okay, kalau siapa yang dah settle semua tu bolehlah esok start buat untuk financial plan spreadsheet, untuk isi financial plan. Okay, nanti saya akan kongsikan alright, contoh report. Okay, report untuk ni. Okay, untuk
the video business plan pitching, okay, yang 5 minutes, okay, apa yang perlu ada, okay. Kemudian so you jadikan sebagai guidance supaya nanti bila you buat presentation, you all punya video tu tidak melebihi 5 minit, dia tak pergi ke 6 minit, sebab kalau dah lebih automatically saya akan potong markah. Alright, so esok saya akan beritahulah apa yang perlu ada pada video awak dan apa pantang larangnya bila you buat video. Okay, sebab saya boleh je kalau saya nak minta you all present depan saya seperti mana kawan saya buat, tapi saya takut nanti bila you present nanti duduk kat depan saya potong markah banyak. Jadi saya prefer you buat video presentation yang mana you boleh edit. Kalau you buat awal you boleh edit, you boleh hantar, tak ada masalah. Tapi kalau present depan saya you tak boleh nak edit, that's it. Okay, so besok saya akan besok saya akan bagi tahu lah apa yang perlu. Okay, besok sila bawa laptop, okay, pada kelas yang berkenaan dan untuk esok dan lusa. Okay, so kalau tak ada apa-apa, minta maaf, untuk kali pertama saya ambil masa you all, okay, sebanyak 21 minit. Okay, so saya harap anda dah boleh mula membuat, okay, fokus on ni sebab ni dah minggu ke-13, alright. So minggu depan segalanya you kena submit. So buat all out untuk you punya ni, okay. Hantar business plan report dan juga video pada hari Sabtu ini, okay, sebelum 11.59 malam. Tunggu saya set tapak untuk you hantar. Okay, with that kita sudahi dengan surah Wal-Az dan tasbih kifarah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Madam.